Ahakoa te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e whakaritea he tūru Māori ki rungi i te kaunihira Matua Hall o Tāmaki Makaurau. E kore ngā iwi o Ngāti Whātua me ngā puhi mo te tuku ki raro. Hei roto i te rua haora nei, ka whakatakoto atu anō e nei iwi e rua nei i tō rāua hia ki etahi tūru Māori ki mua i te aroaro o te kōmiti whiriwhiri. Ko taua momo hui anō, wai hoki ko taua momo tohe anō. Ko ke mātu e tautoko ana, e me noho i te taha, ka tono mai ngā papi ki te kōrero ke a Ngāpuhi, ki te ao Māori, a e pēne ana ngā kōrero o te komiti o te kaunihera Matua. Ko te tohe a Ngāpuhi, ko te nuinga o ngā Māori kei Tāmaki e noho ana, he uri no Ngāpuhi. E whitu te kau mano rātau, nō reira me whai mana rātau ki ngā whakariterite mō tētahi kaunihera Matua Hall. Ai tautoko ka hana mātau i ngā tono o Ngāti Whātua, rātau ko Tainui mā, ke whakatū anō he tūru Māori. A te āhua nei, e hara i te mea ko Ngāpuhi, Ngāti Whātua me Tainui ana ke ngā iwi, e māro tonu ana ngā whakaaro mō etahi tūru Māori. The support for Māori representation for dedicated Māori seats has been overwhelming. We've heard about 130 submitters orally already, and I can recall 2 who have suggested there ought not to be those seats. Ko te ture e whiriwhiri take nei tēnei komiti, te tuatoru o ngā ture kua waihangatia mo te kaunihera hou o Tāmaki. He tohu e ai ki etahi o te taka horohoro o te kāwanatanga kia e ai tēnei take. Ahatia ko noho ko otike ki roto i o rātou whakaaro a koea tēnei ko te huarahi. E mea nau e tāia tonu ana mātou te ao Māori ki te whakatahuri e nā whakaaro. The question of whether it's too late, well, we know Mr Hyde threatened to resign and Mr Key, I guess, rolled over to that demand. So that is the barrier, that is the major impediment to getting those dedicated seats. Hei te pōnei a Ngāpuhi me Ngāti Whātua noho ai ki mua i te komiti whiriwhiri. A te paraire ka puta ngā whakamārama mō ngā puari katoa ka noho ki raro i te kaunihera. Ki Ngikiri ona, te karere.